Thank you, Chairman. Amabhakane namhlanje abazokwenza abezovala closing shaft. Uyazi sisuka inyanga uthando. Yeah. Kungekudala nje besuka la kwisi 14. Sadonate ngothando inyembezi besehlanga ngapha nangapha. Because siphisana ngo3 points sagcina sesiphisana ngeNetbank. NgeNetbank. Kodwa engikuthanda kakhulu sokwenzeke namhlanje. Le closure namhlanje yes 28 February. We senze imark. I think iships ngeke iphinde ikhohlwe into njenganale. Kufana nokuthi bezalelwe nje endlini. Kodwa ke imessage engayisenda kumanagement ye ships because it look like lento okuthiwa ngahlukunyezwa izingane nabantu besifazane. Ilento eziwe iships namhlanje okuhlukumeza umndeni wayo wonke. Isizathu ke yilesi. Baye bavumela iMamelodi Sundowns bayinikeza dressing room yabo. Labantu bashiye indayela lapha. Bena nemikhukhu endoda oke wayezetsisiwe ukuyosho. Into abeyenzeka kule dressing room. Guess what? Mabebuye iSundowns isidla bona abalandeli beShips sebeziclaim ukuthi ba ma friends of Sundowns abayiboni ingozi ukuthi batrapiwe lapha mayibuye istatus Ships loss bakhala izinyembezi yafika iPirates Ships loss and notice ukhuphuka iscore kunento okumele ibheke ukhuphuka iscore fika kwaba 2-1 namhlanje u3-0 I want team ezazoshaya ngapha amagoli phela khuphuka isikole nasehli siyakhuphuka sho ukuthi mayibuya iShips izodlala nenye team la FNB siza lapha ku4 score leyanda resele lapha uPopi kumele asebenze very hard ukuyocleana le dressing room ngoba angazi ukuthi ubenikezana ngedressing room nje kwiMamelodi Sundowns esaba ubaba wakhe bokutheni nayo ke manje amarizathu okusaba umzali inyembezi zomzali seziyakhuluma manje aziwelanga phansi anyway umdlalo bomnandi mfowethu although iShips somehow kusabonakala ukuthi hey kusasenzima kodwa ke asibonge iattendance yabalandeli bebhola iSundowns yathanda ithandi angeke isiphinde ibone ubumnandi bunje yemakhulunywa ngedabi kukhulunywa nga something else idabi sifuna idabi ke nje umuntu ozathi mayigoduka ekhaya afike ekhaya engadli man alale yeah awuthi mafika ekhaya 0-0-1-1 no kumele udliwe ukhala ucasuke this is a real derby and kubadlali bami bathu bani kedle sikhahle kedle umakhawula ubani ukedle ubani kedle mfowethu angibabonge abalandeli beOrlando Pirates Football Club bayazi team yabo uma sizobhayiziswa iligi kuzoqala MTN those 2 games sizo apply iMTN siluze quickly 2 games Sasho sathi akuyona le Pirates siyasiyona coach change your corner this is not our Pirates real why change ikona wenza njani wayithatha MTN 8 wabuye wazothanda iCunning after isikukuni sa complain sathi kwenzakalani manje kwaba wase kwiSundowns sambuza ukuthi how come ukuthi ungashawa unabadlali abawu4 aba representa inational team sakhala ngaba labadlali guess kwenzeke namhlanje labadlali besikhala ngabo akabuyanga umbatha akachanga igoli kwathiwa likho likhona ungwana sisi wenzeni Orlando Pirates management please respect Orlando Pirates supporters they know a culture abajabuliswa noba yini they know a culture respect them guys and stick with the winning combination ungamani ufuna wakha don't fix into engaphukanga yeah ngaba namhlanje sishaya iSundowns sishaya iShips ngaba si free manje kule Pretoria now si stress sokukhulunywa ngamagoli bakuzogijimiswana ngamagoli but thina sathi kunina noma ngabe siyafa sofa sithi hello Pirates isibonga kakhulu bafowethu nani umsebenzi yenu mihle ngoba la message esiwathumela la yiwo la namhlanje abuyisa bomakhopa abadlala
Yeah, that message esiwathumela kunina yiwo lawo wenza bombatha sabo. Ngitheni kunina? Angintshenanga ukuthi angikhulumi ngendaba ye fake injury. Mangapha amaveki sisuka kuwona sidlala neSundowns kuthiwa banama injury. Ayiphi injury? Badlale 100%. But a beautiful game. Ngiyacela bafowethu management, please take it your job serious. Umsebenzi wenu muhle. But manizofika noba kungalimalanga lutho nizozilimaza nina bofuna kuthiwa senze record manje ukuthi senze operation teka inkwashi. So thini-ke ama mistake into yabantu nathi sinawo ama mistake nani nawe nama mistake kodwa sizokutsho sothi once a pirate always a pirate. Chairman masivala mangithi kuwe intonero ngomastanda intonero ngomastanda na intonero ngomastanda na intonero ngomastanda intonero Thank you, President. Thank you. Yeah, what's another?